Esensinya ja merantau daripada tino di kampung dalam jurung megawo-gawo. Nemu doa kulun emak honyong donjak mangan atau sakit mangan ulun tanggung jami dapeng dalam rantau. Munyo singoh lon kanapeng ulun kirim ke pemado mesti gogolun jok surat ong kamu pada lamaran do. Wasit pema ulun ingat keibadan hana tua sopan santun tubuh manga beru jahat kugen kuda beta pubro nang kampung dah. Allah emak izin sinya ja merantau daripada tino di kampung dalam jurung megawo-gawo. Munyo singoh lon kanapeng lon kirim ke pemado mesti gogolun jok surat oh kamu pada lamaran do. Wajib pema ulun ingat keibadan hana tua sopan santun tubuh manga beru jahat kugen kuda beta pubro nan kampung dah. Allah emak izin sinya ja merantau daripada tino di kampung dalam jurung megawo-gawo. Nemu doa kulun emak honyong lenjak mangan atau sakit mangan ulun tanggung jami dapeng dalam